ในช่วงประจักษ์โนพุทธโพทั้งหลายบงประกาคืออายุวันนะสภาพพละพร้อมทั้งสมบัติทั้งหลายไปคือสมบัติโนสมบัติเทวดาสมบัติอาจารย์เพื่อนคือประมาเป็นเพียงก่อนไปเรียนลายโสมัญชัยญาณโมทนีHalo, cayo, angkat latihan, datang lah, nomor waktu tuan terbang nomor terbang bakal kasihnya, batu kenal, nama pertama cukup orang bawa sekian, datang ini, kau tuh tuan kapal, tukang datang cakrawala, dia penting lah, waktu tuan terbang Setia kerana apa lesan ratasan leban tangguan macam kata nantian dia setia kerana sangat dia kata setia angkatan nantian sampai itu akan kita praktik sama dengan kami menolai menurut kerana kemudian nama seluruh kerana kenal apa pun tawala apa mek minta kontrak kemudian nyamnya serta tukar serta prapiran lo jangan sebanyak lo yang kau putar barisan dan lepas senantian terang telah kena pelopor putar sasana. Hanya guys yang kenyap yang kena mata seberat setempo bocai serai serai maha prasa jauh tempo yang kau putar barisan siapa saya macam nanti pertian dapat tengah oi tak terkap nauta sekedai sekedai teberan nengote maka kalau tengah contoh pemegari jon kenapa miang kita beda betul betul ya nengote pepuk sansan tengah saya beda doa puk sansan tengah batu pul nauta mananya pol daya kenyam dia putar barisan putar doi setia jelas telah nau kenang orang kami Junta lalu, orang ketua nanti ada bapak belum, mulai dia sampai ke bawah jai, serai selesai jadi nakal mana jauh termian, banyak yang putar barisan tengah, orang junta tahu, putar bawah tengah ibu tengah, mulai ke ayu, sampai yang ayu yuyu, rantrai basah, dewana sampai yang bawah tebal, kacang jalan, selalu Rano lain seperti yang paribu. Hebatlah, semua nentak lang setia. Napa itu? Tapi Tuhan setia. Napa ini terpental kena terterapan perawatan. Jadi mengikuti yang sepanjang tahu tempat dalam terkena. Untuk kamu sama satu batang amnya nyom. So menceng namo tani bang tatang mga samati namo tani bang apa sato apa
យើងខ្ញុំសូមតំណាងគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីបុណ្យសូមគោរពស្វាគមន៍ម្ចាស់កថាទាំង4ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចំចាត់ទុនដែលបានដង្ហែដង្ហមអមនៅត្រៃមានគ្រឿងបរិក្ខារជាដើមដង្ហែមកកាន់វត្តព្រះពោធិវង្សត្រង់លាក់ភ្នំប្រសពកំណប់ដកកែវក៏ស្វាយដើម្បីត្រៀមនឹងវេប្រកេនដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលព្រះអង្គខំប្រតិបត្តិខំចាំនៅព្រះភាសាអស់រយៈពេលត្រៃមាសឯចឹងហើយយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការសូមប្រសិទ្ធពរវជ័យដល់ប្រជាមិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាបានជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានប្រកបទៅដោយអាយុយឺនយូរវែងច្រើនព្រះវស្សាសូមឲ្យមានពុទ្ធពរសម្បល់កាយល្អឡារោមឆើតរៀងសុខខាងសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយ